Viešení prešloho roku otrimani humanitarni koncert za familiju Čizmar, ali je kulturno-prosvitne društvo Doksko Curašenje žadalo zastanoviť zlemnatim. Ono organizovalo išće jednu akciju zberanja penježu od zveroh pod zveri, že bi Čizmarovo svojim trojim dzecom co skore mogli obezpečiti normalni život. Mi tú akciu, ktorú sme porušali sme preto, že každé decko má právo na djecinstvo. Mi думаме, že i ich djeci majú právo na ušmih na lico i to nas motivovalo i chodzíme od hiži do hiži. Zamodľujeme všetkých ľudzov dobrej dzeki, že by nam otvorili zveri. Nemušiše davať zveljo, kto keľo može, kto keľo má mogućnosti. Keď to ani nema, dzekujeme i tim ljem, že by sme mohli so ľuďmi popripovedať značajnom veljo i ošmih. Že kocurci majú dobre šerco, potvrdzuje Suše Čizmarovim, kotri im i sam už na vecej zavodi pomohnul. Dali sme im jednu prikolicu veljku čutke, da majú co za žimu i keď bude trebať ešte dať, co pomožeme ich, keď bude trebať. Ja znam, oni sami, jak da vam utorim, trebalo bi i trebali bi da pomožu ljudi i da še to napraviti im tu ľudzom toto hiža, da še opravi, da majú to ti dzeci zebivac. Akcija od zveroh pod zveri tirva od 15. po 25. maj, ali še tu ne zakonči zberanje pomoci. Šitski kotri žadaju pomohnuc u budovateljnim materijalu, ljebo z mebljom, pomoc možu prinjes každu njedzelju do Domu kulturi od 18 po 20 hodzin.